جابرت سعسانی دشافانی تو پزانی هر خانه دیکی خانی گلو خیتو نیسان تپورینگا بزارتی امان امان سلو زمانی گویا بکن نترسه خودت تعالی مرانه ام هبرو راست کن خودی یشیانه بزارتی امان امان سلو زمانی بینران این هجا در روزی که بورس دبن برفی دایه ام هاتنا بر مالا ملا محمد شوشکی ملا محمد شوشکی سیدا خلق سیرتیه و حیشتی و حیسالیه بخوا روسپیه که میه و گلک پرتوک نویساندنه ام بیجن تفسیر قرآن آکن نه جلدا پیک دی نویساندیه دیسا ام بیجن نصیحت نامه نویساندیه هلبست قصیده نویساندنه امینها هلکش نجور و پیرا صحبت بکن که مرا خالا خواه بکن بله کرم کن امه نجور امان امان سلو زمانی دمو و بخیر ام هاتن کم آفی محمد ببینن پیرا صحبت بکن لمال هرات لبندامه ام دبینن ام کانو در باز کنه اوسا مجدد شارك بالمرحبا بك نجابتي شلون الحدث امان امان دلمكتي صعب امان كلام آخر. امان صعب. امان مجدد السلام عليكم وعليكم أعطي السلام محمد سيدة ورحمة أزدست الله وبركاته ماشكم مرحبا راحتي أهلا وسهلا تصاحبي في باش إن شاء الله باشم دست تراد ميسم دكتور أدبيسم دبينم تبرتوغي دخويني بدي أو شو برتوغي سيدة أبو هناك مساء كتاب مسألة بوشن فايدة لنا بله. نبديبون شيء وا أو بالتيبي عربية قصكواز دبينم يبقى باب عربي خاندية حتى رجائيلو يعني وا نورمال نويسة عن هالبست شيء سيدة أو برتوغي أما هم نصيحتها وهم دا ديوانا ديوان مثل بهوري بريدة تشتري فايدة لنا جي إنسان را جي حياة إنسان را جي ممات را قالك. تشتري فايدة لنا قال لك باشا تكوني هما عندك كي مرة بخويني كلام آخر. كو هناك أبا قصك تشتري خوشن بله مثلا بيجا جعمرت ساعة ثاني دشافاني توبيت زاني هذا خاني ديكي خاني قالوا قيتو نيساني بله سيدا بيزنا تا اجي كانم خار كرسي بكشين ولا از هاني ايه تمام از كرسي بله از كرسي بينم بله بله جارك الدن مرحبا باش شويت راحتي باش الحمد لله تصابي هوجي باشن دستي تراميسو بله خودش تراجي با مرا قلتم كو أبي محمد سيدا بله ملا محمد شوسكي شوشكي قلتم كو يعني اختيار صالحة قال لك بيشتا شونه تو ما خورتري ما شاء الله ولا الحمد لله الصحة عافية خودت ده بله فقط يوشي من إذا جيش كده أس حشته وحش صالمة بله خد عمرك هين درج بتده الحمد لله بخشى خودي في باب مراحية بله يعني تو نخاشي ما خاشي ترندي نه والله هناك هذا ده قول لي بيعمل من الحمد لله أزا شكركم ممنون باشه خدي باشتر بك باشه بدي بله سيدا ام دهازن تمر قال حياته خابك ام بيجن حيشتي و 8 سال تا چوا درباز بون وقتا تا چوا درباز بون لکو داری دست بکر زاروکاتیات خورتانیات زواجات معلوم ما حسن نيته ويا نيته وزع باشه لكن مثلا تبي زمانك دريجة حشتو حيصل هذا قصة جا أما هذيك قصة بيجي نجابتي امان امان دلمكتي دما كويس هذا الدنيا زماني ده قيلوا قال دولة الزهبون قال لك مثلا سياسات مثلا هبون
قال لك إنسان هم سياسة حق جهة بو من حق جهة بو قال لك زحمتها بو باب من رحمتي حياتي خوش نهات أو مالبات خوا شونا عراقي شونا زاخو شونا زاخو هم 3 سال مانا دورام فيقول عافية قد يشون باش عافية ما دركت أم هاتن أم هاتن مملكة خوا أسبوع ما 7 سالي يوي وقتي داي كونغ شبه رحمة خدي خدا رحمه خالی خدا رحمة خدي بابك إن شاء الله أما هناك حال ما يضع پریشان بود هم فقیری هبو هم تنگاسی هبو هم یتیمی ما هبو كل حال دایی که مجبور بود بخونه گفت من محمد بخونه میگی سوزوی تعقیب کرد میشو قرآن خونده ای زارو بوم 7 سالی بوم نهایت بس 8 سالی بوم قرآن را خدم کرد 8 سال جا خدا بيقول فقيري زاد غلمدا أو بمهبو خلق بنيرفنا بغداد أروها أو بكي مهبو بدك عرب أبو نهر كام يتيمون بخويمون هات مولا ما أني جمخا أني فيرساف بدك عرب أنا نسكت لويا أما أنا فيرساف قبل ما تشوف 10 سالي ده حياته ما پریشان بو هم geçim tüne bu hayatıma şeylu bu hem zaruk bu ez bu muhakeme bu برای میجابو از مثلا 10 سالی بوم بوم 10 سالی قام میشی مثلا بو 7 سالی برای میجی بو 3 سالی اما همو پریشان بود زیاد پریشان بوم کل حال من قرآن نخواند کس تو نبود مدرسه یساق بود که بعد خواندم مثلا سوجلید بود جزالید بود خلاصه این عالمه که باشه بود بوده که فرسافه نابی فسکن بود از شما جمع مگو بخیر خود درس هم میری فقیه بی تو نبود ولا فقه يا صاغن أنا كاب درس بدم فقال از درس دبلم مادام که تو یتیمی گناهی فقال بوی شرطی تهس بمخیهی مگو باشه از هم فقیه هم سیسی اسباته مجبور خاطر علمه مقايد خوي من 2 سال جاب خواند من شغل اصول علمي كتاب جيري ما حمو خلاص كده صرف بناء نحو ما حمو خواند قلت من قاف شغل زمانه توجه شغل بخوده قلت انسان تي بخوني ده بقول فمن خدا کو ایش بلور شنابه فقط تو نبود کسی تو نبود پریشانی جهبو من خاطر خواجه خواست نابی سیره من شخصا من شخصا فیدیمون از رابو چوبه قادیا گندگی باقی قرطلانه بله قادیا جمش حسیب من جمش حسیب قدر که خواند ادوران نخواش کردم از هد به مالی دایی که مجی تونه بابا میتونی فقیری هم فقیر بو هم دا اختیار بو فقیر او جنی کار بو نخواشم خواجه بیا تا کردم از 8 ماه تا کردم شخم گوتمی بمره اما خود تعالی شفا دام از جبی چوم دشتا موشی چه تقیی الدین هبو او جمالش محمد فرسافه یا داده که بازم بو مگو بابی معلوم نجم بابی مگو دیگو چه تقیی الدین بابا کرکی من دخوازه کو بخونه تذكاري بخرب هاري مثلا خواندني هم اويجي دخواند هم تدا بدا يكو درس تادا تجي درس اوي بدا قو باشا ودا اشخص غندين ام غدا بلانخي ام غدا لاتري دجمش محمد شريف ما جمع خواند هفتاكي ساكني محمد شريف جي من خراب كر قواشتا خوايناكم سبب چيه قولا نام بهايا او شاق نام بهاي بون ونام بهاي نفقه هنا إدارة خناكن واجي شتقدين دكيم أجي تناكم معلوم أو شيخ بو أجيب كلهم جي مناكر يمقوي تشاوب الحال من السيرت هات من غير من دشا مشي هات من برا قوي تشاوب قولا شارة تنانا أما شارة كه هذه سربي مقولشيا قلت هاري مقول زادو كيه قول هيدا آغرية دورة دو خناك بياتي ممکن نامی گندان ندانم و ادش سر نامی گندان بنویسم نامی گندان جمله نویسی مکازای دوبار خواند از شما چندی میجی ملیمه بون و البسی میجی ضعیف بون صورا میجی قطعی بون تتبع فقیری زحمه و فقیری زحمته ام کشهاتن از حتات من زاده شما جمع شیخ وجه الدین ما قلت كي أبي أمنازك مباس كره فقع عبد الله ما ناي بابا ما عبد الله هو قلت هذي شيء سيت كده را كده مقولات خلنا كوبو خلنا ما كذي مناك كتب بيجيرنا
ديالك مجيتنا خل جي منوك أما تجيبوه خذ رزقا لله تجي ما بكي إن شاء الله خذ تعالى تبهر جنتي قول لا أجد جيت بكم فقط شكاية مية وكتكرم خندنا على المية صار إجا شوفه ده شامورا مشربو از ده كلمة بلاي مگوش خیره خود را کنم ما داشته مشی نوادم مگو چهارا متونه گوله چهارات هیا ملک هیا اله داغی قالی تبشم جمعی مقال ما به گندان زانم اله داغی نیست که اردی چیه چیه که آرام گو لوره گوتی هری برا گو ناوی گنداش را بنویسم ناوی گندان دویسی ناوی گندان گو خضردوک هری پنجروک مال خاص سيد خان بك قرر سيد علي جلوته تهدي جلوته جمع عبد الكريم بيجي تعقيبه أبوي كير عايز بكير رافقي دوم أشوف جم سيدنا مال عبد الكريم سلام كير وعليكم السلام شو ما دستي بي كلام كي بيجي تكي تهاتي بقول أش خلقي سيرتي ما سيرتي أش خلقي غذاء لهم أدخلهم كوبخونهم أما كجي بناك قول لا أدي جيت بكم فقط ناخذ جيدا بگم مشتم ناخذ گوپار فقیه که وقتی از خواندم زکات بقات توپ کردیا استشتبه شما ترسم تجی بسابی مگو سیدا تجی من بگه وعد باز خط طالب زکاتش خناگ خم تو وقتاش کسی چه باشه حتی رو جاییدو گو باشه در سابدا خالی که هبو تنی بو نسبتا زاد حالی خوش نبود در سامدا اذا قول لحيفه نه قام بيشتري هناك هي برافكن بالدويد هي جبرة برافكن جبرة رحيفة شيء من جام خوانت أوصاز فستان حتى بواري خوانت من قدك جام خوانت بقول هو إنسان كي زينة ذكاء وي باشا إن شاء الله هو إنسان يبخونه باش قول أما مدرسة رو فكر زيابه مدرسة قول جواري هذا فقه هاتن يسكت نده حب هاتن هم فقيه بالمرة هبون سيدنا قلت الدرس وين بدا اجي قلت درس تبلم مواد الحمد لله همش خذ يا رب Ve yaptı çen sali Seyda? وشغال شو ما ده 11 صالح 11 sali. 11 12 وقرا الله اعلم 12 صالح هبون Yani دوی سالی دا تاییدینی درس داینی. يا اما ما جاب بله. جا وقت كوسا درس وندا باش بو يدي سيدك او عقلي ويج من دبريك وهذه بخونهم إذا قالك إدارة خير تسليم مكر شهب ونش صلحة كابيا جاد شان من إيش كي هابيا من خدمتي ويذكر الجمام حتى ياشي مقوم 20 سال بله. التم بما خورتك السرخة خورتك مكمل حتى ما قلاش تقدر زاد يقول ده هذا قلاش هم يكي من كاربو ساده إنسان أكثر هبو مجيبين كاربو ناوي إبراهيم بو بله. هم زار قوتك باشه الحمد لله يعني خذ الصحة وعافيتك بخير لهم أزمان 21 سالي كتب مي شونا قول أحمدي يعني من علم خلني بيكر من لاجام خلاص كير دست قول أحمدي كير من قول أحمد خان الزوج عندهم الزوج نقول تجمع لازم يقول نشأ مملكتي خا مقاز هرم باب متنية باب بيجي مثل نزوجي براكي من هي خواك ما هي يتيما أدخلنا الوان بمخوي سيوينا ولا قلت ناشي قواعد تلفرا بزوجنا قدر قيمة ما هي هذا قلت بنتظاني أم شنا قلنا كنا بيقول شوشك قلنا لكم عليه شو ما شوشكي لشوشكي إنسان كمان باش ومسلكون بو نبي محمد رشيد بو كشوش بلا خاصن جماعة خاصة قدر خدي وصل شيء الزوج مرا كتب من حتى قول أحمد شونه يجي قنية يقوم مدام كهوا علمه كباشة لا يدي كتب من شونه جوري معلم خلي بيكرو كو كتب من شونه جوري يدي قنية يقوم مدام كهوا علمه كباشة هم يجي مسلمان براه بهم ملاي ما به مخير از بخونم خلنا خلاص نكية أنا كان نبيش كم جوان زواجه يدي سيرم كباشة أنا باشة تي بخوني يدي وزايد مدرسة ذاكر بقولش خرا مشغل مدرسة ذاكر قنيش مرا باشون أما مرورا أدمان مرا فقه جلا هاتن دكتور مي حطاني قال أحمد شونه يعني من نبيتي يعلم مثلا من الوجان يكون خونن ما نطلب قال أحمد إلي نبي زف مخندية إلي الطلبة هاتن
جقونيا دهاتن سيرت دهاتن هدري دهاتن مدرس هون دار درس خلقي ده حتى تجيكم مخاندبو متقوتا ورا من حتى برافانية أزيدا نكورا إذا فقه من شو نجام خلقي خاندن شو نبونا مرة من وحدا بخانوبة أزيدا مخاندني إذا بقوتا قنيا مغازرة مخاندني أساقي فاطمة جام خا حتى تجيكم مخاندية تنجي بوشخا أما يجي محمود شبوش يقول ده بوشة بربي قنيا خا إقناع كده مقبل بابا من مالزيا وبكا أزهر بخاندني سيدي مالنادا سيدي من بريج نخواش كد أشوف بجم سيدي مالنادا استقاء عزيزي بو ملك عالمه که پر باشو از 3 سال ما مال جمعیم اهی زمستان انتخاباتم هاوین دشما ورا زمستان انتخاباتم هاوین دشما ورا خود جو راجبه گرک فایده گشتم من جمعی اجازه خواستند مکتب خو همون خلاص کردن اذا حواس همون زهج البیره دهات دوی حواس البیره میگه کتاب دخواستن آخر كل حال خود تعالى كتب لنا ميسر كده الحمد لله من جهة علمي أجر علمي نقلي منقول أجر معقول علم نقلي وما نقل بكاش عالمه استاذه وعلم عقلي طيب هنا علم جهة عقلية تجي كتب وصهنا منقول معقول الذكر سيدا علم نقلي ايكو خواندنا النقل ورقراوي مثلا نقل سيدنا ابو هريره كده عالم نقل كده علمي عقلي جي ايكو بخان في السنه ايوه علم عقلي جو وحبا كخد ديشنا او عقل شكل عجيبه عقل زحمه زرا عقل الدنيا مثلا عقل ده دليل هي نو كده قردنا ديزبه تبع عقل قنات كوي بيني نفس شعبي خا بله تبع عقلان بيني تنات كوي سموري بيني نفس شعبي خا عقلان تدوينين عقل زعمازنا يعني مروف بعقل خا هر تشتي دبينه اما نهرينا عقلي ايديا نهرينا بصريه شفا ايديا نهرينا بصري جزئيه بارسيه نهرينا عقلي كليه بله مثل كل انسان كل حيوان شقد شيوهنا شقد حمول عقل انسان تهلدي ابعد هنا يكون خن حمو بيجيشون عقليه سيدا و چند سالی خود دست به تفسیر قرآن کرد؟ هذا البورصة از يشتغل مثلا هفته سالی بوم هذا البورصة هدي سما دست هناكي يشتغل هبو خواندجي كيم بو ما هم رابو اب كتاب ودا كتم مش خلاص اما كتاب نميدي من نفس تفسير هاني تفسير قلبان نور القرآن نور قلبان تفسير القرآن الحمد لله خود خصنا نصيبي ما متشكر باش والحمد لله بايبي وجه هم من كذا كتاب شكرنا بس هبو كي مثلا فايدة لي جي إسلامي را أجر نقلي أجر عقلي بله أجر مش عالم نقل كذا وأجر مثلا يكو عقلي وعقل سليم نعقل مثلا عقل خراب عقل دهنا عقلك هي شيطانية عقلك هي رحمانية هنا عقل هذا شيطانية أوقات مش خراب إنسان ذكرن انقلاب خلق ذكرن دجيب خلق ذكرن تشتي جران شيء أو بوشني أو عقله بله يعني وده هفته سالی خود دست به نویسندنی کرد اولا هفته سالی خود دست بگیر تفسیر قرآن او تفسیر قرآن او چند سال دوام اول 4 سال به دوام کرد بله 4 سال به دوام کرد حتی به آخر وسیام دوام موی و نه سیدا بله دوام موی حتی 6 دوام کرد فقط اشارات بیجنا من حتی 6 آنجا خلاص بود ما خلاص کرد من کسی را جنگو چون که مثلا مش کسی را جنگو چون که دولت یاسابون چی بود یاسابون چی بود مرابون مثلا مش کسی نگو پاشه دم خلاص کرد اش دولت خبرهات کردستان کردی سر بسته مثلا هر کسی چت کاره بنویسه میشه گولا اجی مثلا اسلام میزانم از اسلام بنویسم من رابو بقاری تفسیر کشیدم میشه ما تفسیر ترجیح کرد لو ردنا خلم ملتی ما کرمانش مسلمانه اما مسلمان چه خواهد نزانه بله اما دفکیری بشه
جوان خبره که بیزین سدی ancak birinci bir rasta. Tamam hem ejderha her düğüldana. İdi mutkhast ku herkese dini khaş Kur'an ehilde. چاپخانه نوبهاری درخست Ebeli. نفسه بقال قرية كيك سليمان سليمان بله. مجرى حال اخوه بقول ما تفسير شيكريا تفسيره مجي باشا بله. قال مقول حكي مسألكم عقلي قال نقلي مش تفسير جرانجي هنا كلنا من فخر رازي من امام غزالي بله. من قطب الدين الشيرازي من العالم يقرا من ابن خلدون من ابن رشد ابانا سني اسلامنا بله. ابانا حتى اوروبا جوانا قبول كان اشتي تفسير قرآن وش نفسه باي تفسير ما هنا كتاب مثلا تركيب كتابه كتركي شيء ناوي نصيحات نويا نصيحت نامه قال لك كوني باش هنا قال لك كوني فايدة لي مثلا هنا قال لك انسان دستينه دور دخلت انسان شركة كردستينه نصيحت نامه انسان كردستينه بشارج خونه در واسط تلفزيونات تلفونات كده ظرف خاشه بله نصيحات ناوي كتابك ناوي نصيحات نويا بله باي من خطبه شيء خطبه صار وقتي بله تبي هر ما كده چهار خطبه هنا 12 من دخلت 48 خطبه نه بله 48 دو خطبه مجبونا عيد شيء عيد رمضان عيد قربانه خطبه مشكل جبونا خسوف كسوفه كرويه هيبتي قلت رويه روجتي قلت ميجوي هيا خطبه هيا ما اوجي شيء كان اشتي وي تا پرتوکا هلبست هر چهار منار بشكليه چهار منار چهار منار چهار مثلا مناره بهنا چهار مسئله بهنا سيدة او چهار منارانات چنه او مناره كوي مثلا اثبات خدا جل جلاله اثبات بدليل مثلا خدا هيا حقه یک اثبات خدا خدا یک یا اثبات قرآن کلام خدایه نه کلام محمده بله ما بوده دلیل ہے دلیل اما دو بله یک چی مثل اثبات کو محمد پیغمبره یا چراشی ام مسلمان ام مسلمان اسلامتی چیه ام مسلمان به امی چاوبن بکنه شحالی ام نه مسلمان امی چاوبن اما پر مهمه اما کتاب هانه هر کسی را هر فردی را لازمه كتيبة قدين شكلية اره من ما بدوني هفوكا هفار بس حفت رنجي هنا رنجي كوي هوا چرا ابو مسلمان جيت كده إداري نوبن پیش تناشن چیه جبو چیه هاد به چرا هاد به بله چرا مسلمان بری ایلاری بون چرا بنابن اف چی بینا چه هات سریمه اوازه باشه من گره بکنه اما رنگ اره رنگ گیدنه جند بی مثل مظلومه جند بی قانون هنده مظلومه نوا مسلمان ده نوا اسلام ده جن مظلومه او نه مظلوم او نه وصونه بله یه یاد نیجی مثل اوا علم حدیثی علم حدیث مثل تیدا خلاف ہے حاشا و کلا تهمت نباشید نبر حدیثی و حدیثی کلا کن دوی پیامبر نگوتیه دوی پیامبر گوتیه بله اواج مهمه ما اواج اواج شکلیه یکی مثلا عقیقی ہے عقیقی کزارا کتبه کلا ما قربانه کی بده جبران زارا یکی مثلا چهار. بود چهار یا پنجا یا اضحیه اضحیه یعنی قربان بله. قربان چاوانه شرط وی چیه چه لازم باش قربانه را رنگ ششم یکی مثلا وقف ده مهمه اوقاف بله هر کسی وقف دکرن جامی وقف دکرن پره وقف دکرن حتی کانی وقف دکرن حتی هناك وقف دکرن وقف زریا من وقف حیوانه شو محصولات ولا حیوانه را وقف حیوانه هبو وقف طیره هبو وقف یتیم هبو ایسا ابا دوی یا شنبه که من هذا ابا تونه بله اولا اسلام محتاج وانه رنگ اوقاف بله بله ما یک رنگ هفته بله یا حفتاج الله اعلم غفلت نگی چما چیز به
چرا انسان غافل دمینه سیدا سببا کو نوی پرتوکی کرا پیر عوق چیه؟ یعنی تایبتی پیر عوق چیه؟ تبي تشبه ابنا بخاطر ابنا بخاطر رسول اکرم روی جو قریشیان میبکشتن و رسول اکرم میشاف روی چون کده شکفته سوری شکفته که نیست که مکیه این روی گراندن بنابر درش شکفته بنابر درش شکفته حتی شکفش قلبو حتی او بکر ترسیا و یا رسول الله و یک چوخه بنیره اما آن چوخه بنیره من بینه و یا او بکر نترسه خودی تعالی مرانه ام هفت راستون خودی یسیانه اجا همه دست خالق دوجلال کبو که هیلی نخواست چی کرد پیر هبو که ارمجی کخواه کشان رو بیگایی که من هم دارش کفته یعنی که حیران اما ارمجی کخواه کوری خواه را خواستیه بریا هی محمد نهاد دنیایی اب نوا جورته یعنی اب نوا جورته بله سیده مناسبت تو یاده سیده عزیز دیسا از دزانم و هلبست قاصیده زینه بساندنه باید قصیده زعفن خدا عسکوی چی بن تو کانی اما کرم خامر را قاصیده که بخونی بخون اما بیدن بخون اما سوال لفظی هم بخون نه بله کرم خامر سمیه بله بسم الله سری رو بخون نه سری ده بله قصیده که نصیحتان یعنی نصیحته نصیحته ده انسان نگه لسر قبر بکه گازی گلویه هات کلا چو فقیر و دولمند و صالح و فاسق چوابون او تمام وان برنجوی عاده او کدر باس بون هنان خیر بر هنان شر بر دبنده کن و دابون او هنا وقتا کره آدم دکی فیدا سری خوشه با آواز شیرین دستری دبیجه چقا خوشه دهود او رشادارا دشا قبری بخوروشه لپیویشین گیرین زاری دبیجن چقا بوشه بقا کانه مرن هر دم دیگه گازی برون بازی و هبرما دبا قبری همو پیخاس همو داری سیدا نها پرتوگین کتابین کن سر دشخولن دنفسینن هنه هیم که ام نزانه یه خلق یه ایرو یعنی نها هون و تو دست به پرتوگه که نو کریه بنا نفساندنه اولا كتابه که بنوهای از بنویسم اره هم تد شعر هنا هم تد نصيحات هنا أري. نيفي شعر نيفي نصيحات اره سبقوا مجلس مسلمانا سبقوا توبوا هم نصيحات ولا كده هم ده قصيدة وانا قانا او تشتي وصوجي هنا لكن ايرو ملت ايرو ضعف يا شاش بيها شم كده شرا قرآن نخنا مدفوع نخنا تابع يعني تابعه هنا فكره حابي قرآن مدفوعة قرآن نا أشعرية قرآن نا ماتريدية قرآن نا نقشبندية قرآن نا قادرية قرآن نا شيعية قرآن نا سنية قرآن كذا قرآن مدفوع به يعني تابع به هر کس تابعی به باشه دلیل خبيتني كذا إنسان هذا دوام قرآن خونن قرآن زور لا قات میشه مثلا نقشبندی دیگن یا زور قادریه دیگن یا زور معتزله دیگن یا شیعه گله مصنفه ابجی گله جماعت من هنه گله کی قرآن به خواهش دیگن قرآن رو به سنت تهی تابعی بی از دو طرف تیبی کی از طرف بهتر کینه نه ابد تو ایرو مثل دعوا نه قرآن ایرو بله ایرو دعوا فکرانه ام مخانی ام قرآن مبینه قرآن شبوتی او هيا شنو بوتي او هيا حشر هيا القرآن ده نشر هيا جنة هيا جهنم هيا عذاب هيا حساب هيا كتاب هيا عدالة هيا خذ وجه خذ محيبك سواء عولك خذ طالع محيك جسنا بوني او اين هبوني تكرر محيبك وسوالج مثل ما بك حساب هيا صراط هيا اول حرامته وانا قبول بك سیدا تو زانه کی تو رسوپیه کی جوا کی تو امبیجن نویسکاری عالمی کرم آخا تو کاری مرا چه نصیحتی بکی
همه به کرتاسی هم به بخدین ماذا كداشي تابع قرآن وني خلاص آپو سیدا آپی محمد كلام از گلکی سپاس دکم دستی تراد میسم زحجوا ممنونم وزي وراجبه